पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. Life Insurance Corporation of India has today launched its new product, a non-linked single premium plan, जीवन सुगम. उनका अवधि जो रहेगा 45 डेज रहेगा, 45 दिन का अवधि 25 से स्टार्ट होगा. कि सबसे ज़्यादा है हाउ विल रीचिंग द पीपल वेरी फास्ट and people will take the advantages of this plan. And it is a single deposit. One times you deposit and you forget. That is also a demand of the time. You can take a fixed deposit policy along with the life risk coverage, along with the liability addition. बरी नाटकां हा पयली सेल्फ हेल्प ग्रुप ही बायलां नाटकां आता बायलां येयल्ली हा नाटकान मोठ्या प्रमाणात. दादल्याची भूमिका सुद्दां भस्मासूर सुद्दां एखादी बायलूच करताली. त्याचो नटी हाडपाची गरज ना, बायलांचीच नाटकां. बायलांनी म्हाका दिसता ही आमची संस्कृती फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आहा. तेंच्यांनी अशेंच चालू ठेवचें. हे नाट्य महोत्सव चालूच उरतले आणि वेगळ्या वाठारांत ह्याच पंचायतीच्या साजरे करपाचो आमचो इरादो आसा. ग्लानी आलेल्या सगळ्या समाज जीवनाला पुन्हा उजाळा येण्याची, पुन्हा उन्नतता प्राप्त होण्याची, उदात्ततेची चिन्ह दिसण्याची दीपस्तंभ समाजामध्ये उपलब्ध आहेत, त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचण्याची प्रक्रिया ही तुमच्या आमच्या सारख्यांच्या जी मनात असते ती आपल्याला प्रत्यक्षात अनुभवाला सुद्धा येऊ शकते. स्प्री 2013 ही खासा ऑलिंपिक खेळां सर्त बिरेस्तारा 28 फेब्रुवाराक बीट्स पिलांनी चालू जाता. देशांतले वेगवेगळे कॉलेजींतले सुमार 18,000 खेळगडे सर्तींत वांटोकार जातले. सर्त 4 दीस चलतली. Play to inspire. Ever since its inception in 2006, our aim has been to promote and showcase the sports talent across the nation. What we try to do is create a platform for all the sportsmen and sports people around the country to come to our campus through a specific selection process whereby we just select the cream, and it's depending on that cream to fight it out and establish themselves as the supreme. So that is what Spree 2013 is all about. We have a footfall of approximately 18,000 registrations, which is approximately 1.5 times what we had last year. And it's by far the largest sports festival in any institute across India. This is one event which is organized solely by only Bitsians. I mean, it's just done by students. GPL 2013-2020 सर्तींत बुधवारा NRB GSA स्टार्स आनी साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब जिखले. NRB GSA स्टार्सान RN स्पोर्ट्साक 6 विकेटींनी मारले. दुसरे मॅचींत साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान कोलंबो वॉरियर्सांक 113 रनांनी मारले. एस बँकेन पुरस्कृत केल्ल्यो सर्तीच्यो मॅची GCA अकादमीचे पर्वरे ग्राउंडार चलतात. कोलंबो वॉरियर्सान टॉस जिखून साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाक पयली बॅटिंग करपाक लायली. साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान 194 रन्स काडले. साळगांवकाराचे किनन वाजान 76 रन्स, रविकांत शुक्ला 41 आनी आशीष यादवान 32 रन्स काडले. कोलंबो वॉरियर्साचो डाव मात 15.3 ओव्हरींनी 81 रनाचेर सोंपलो. हसंता फेर्नांडोन 16 रन्स काडले. साळगांवकाराच्या आशीष यादव आनी अतीत नायकान प्रत्येकी 3 विकेटी घेतल्यो. हर्षद गडेकारान 2 विकेटी घेतल्यो. किनन वाज मॅन ऑफ द मॅच थारलो. Keenan, a tremendous effort, 76 runs of 50 balls with 6 boundaries and 3 sixers. Your footwork today was immaculate. Yeah, I just thought just keep my game simple and just play ball by ball. Like I know they had international players in their ranks, but it's ball versus bat. Like so, I just kept it simple, kept rotating the strike, and I targeted in the end. Have you been working hard at your aggressive batting recently? No, I don't bat aggressively. It's just like I spend time, so it becomes easy in the end. पयले मॅचीत NRB गोवा स्पोर्ट्स अकादमी स्टार्सान टॉस जिखून पयली बॉलिंग करपाचो निर्णय घेतलो. RN स्पोर्ट्सान पयली बॅटिंग करून 121 रन्स काडले. अमन लिटान सगळ्यांत चड 4 विकेटी काडल्यो. गौरेश गांवस आनी सय्यद बडीन प्रत्येकी 2 विकेटी काडल्यो.
NRB गोवा स्पोर्ट्स अकादमी स्टार्स ही मॅच 6 विकेटींनी जिखले. सुफियान अलमान नॉट आउट 45 रन काढले. रॉबिन डिसोजान 26 रन्स काढले. सुफियान आलम मैन ऑफ द मैच थारलो. आपकी इनिंग बहुत ही क्रूशियल रही, आज जीतना ही था, तो कैसे आपने प्लान किया अपनी कॉशन और एग्रेशन? मैंने जब मैच स्टार्ट हुआ था तो मैं कुछ भी नहीं सोचा था. मैं जैसा गेम होगा, जैसा सिचुएशन होगा, मुझे उसी हिसाब से खेलना है. आपके बारे में बहुत सुना है आपके टीम के ओनर्स से कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है और वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो आप अपनी क्रिकेट की शुरुआत कहाँ की, और ये आपका फर्स्ट स्टिंट है GSA के साथ. सो आप अपने कौन से स्टेट से अपनी जूनियर क्रिकेट खेली? अभी भी मैं जूनियर हूँ और जूनियर क्रिकेट ही खेल रहा हूँ. और मैंने अपनी क्रिकेट दिल्ली से स्टार्ट की थी. और जब मैं यहाँ आया था तो मैं किसी टीम में भी नहीं था. तो रात को फिर GSA के जो मैनेजर वो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी टीम से खेल रहे हो. अगर उन्होंने नहीं लेते तो फिर मैं उसी रात को चला जाता यहाँ से. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. इतल्याने खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.